ye mile somi shark do ye wele wibi ye me potagale yuti the pure ma le ti nukla do akheni tama wele ba do ye pya heji mile handicraft the the wa boda tida taputa li go do sao ba do akheni mile ye chimata tapita mani ni akheni uwe theni chimai tapita mani ni bamlu hole ye play wa yuti tapita male dale nya te de pa taputa li le thikla ni phele plus sector ni uwe aji lo akheni tu uwe le ja lo puta ne phia ma akheni pe pa da tu uwe da puta ne ye pau ka pa do khaye chimai da le craft determine tapita ma wi le choice le handicraft ne craft ma wi ne mi le ma le agri ka te lo do bu le padu ta sita to pho la lo tapita ma wi ne nama ti we ta ka te we le we tne ne lo nama we le cha apato bu do ka a do we lo tapita ma wi khaye ma ra le Andaman Grand Craft Cooperative Society le pa ka nyo pho go lo specially le pa ka nyo pho khele go lo le pa ka nyo lo u le ta lo ko pu yi no tapita ma wile pen pu ma ne temitek handicraft ba ma pa ka nyo ta o wa ma da pa ka nyo ta the da bo da khele lo da le ne do the pa ka nyo se ka bo do wa te na da ne do bo pa ka nyo ta o ti de pha le bo da sa ti de pha ani ne pa ka te na ma tu lo da u ye bo item ne ye bo klibo ye bo da ka so bo da ye bo le the no ye bo le the da wa ba ka le the da wa da kho ku no ye bo kho ku ni ye bo khwa ye bo da le kho ku ni ye bo pa po mi le anadi da wa pati bo da kha si bo kitchen ye bo ye bo da le ba ka le wa ti pa ne ye bo thi blo ye bo thi khwa tea a jug ye bo no da ye bo lamp sheet te pha le ye bo chopping board ye bo ta myu lo ye le wood ne ta phuta li le wood pha ji lo ye bo ye te be te le ba akhe ne ye ma ye follow orders ni a ta phuta ye u we ta ga ta phuta ne ye ma we te ne de khe ni ye do pa ka nyo bo he ma ra le ta ku ra le de ko he tu lo ta le de ko tu lo ma na ha phia ma ra le ta lo le ga ta pa ka nyo pho na chi ne thwa lo ma ta ma le have log de le ni le ta lo ga ti pha tu lo ma na klima ta ma ti ni pa mi he tu lo da le yu do yu ka tu lo na ma o phi ta pi ta ma ti pha ta se ka le tho ta ne ne lo de no ka ma o ba phi ne to bo nya no ko ba gi ba no Yemi me so John the is ko yemi owner le ko hi homestay wood plan lo le traditional homestay wa ka nyo ta ne lo le we bi to go pu the software le thwe khu facility khu AKC Andaman Grand Craft Cooperative Society no le society ta pita mani mera promote wa ka nyo handicrafted pha ba thwe la le po pwa nyo ata setala de we ri do le ko pa le de ga te mi ani tourist te pa ni mi he ni e do chi so tar kha kha le ba thwe la le ta lo phin lo de ta wi te ni ba thwe la le ta lo phi de ba thwe la le po pwa ka nyo de we te pa mi he ni chi so da we te ne ne lo de ba lo ni ma to u ba mi khu le po le ka bo ta te pa ni cha we to u o da ta ga de chi ga lo ta ho sa ni pe do le wa ka bo ta wi te a ma mi ta wi te ni le ra te ne lo wa pui ra te ne lo te cha lo ka a tho ra te ne demand o ra te ne lo de pu si ko ta le pa du pu pa ti pha le ta lo le pa ka sa craft ti pha o a chi lo de pa du sa software le te mo le wa ka bo ta wi te ani cha to u ta ku sa ni khwi ka nya ba ta sa ti pha di ta ko class the mathkota mamita bar lote le ekisi ne lote pwa u le pwa ka se o de khiti the pa ka ma khoplo workshop ti pa training workshop ti pa le ekisi di the pwa ka na pa a lo ma ka ba o de pwa ma mi ba ma de lote production ti pa ka a lo production ti pa mi a lo stock ti pa mi o ma de pa ka shares ta lo ga ti pa thene ma de lote
ปตาพิตามากเลอาทอดูดทอรอเป็นนมาตาไม้เตียนี่มีนปาปาเคลปากันยอตาเซตาลาเลอาตมีตูซานีดานมันนี่ดานตาตีนมันนี่ตูสูนตามัวเดนดีนมาดูดทอรอซีเยนี่ยตามาอุเลเยมัสAKC ตามาเลมาร์เก็ตติ้งเบกันนี่ลอเดแค่นี้ลอเดปาเลมาตาแค่นี้อุดาตะกาชีอะลอตะอุตานี่เดเลตะกาชีอะนี่มาตา production ติอุตะติอุอาเนาะตะอุตาเปเคลเซเลปาอากามีเฮอุดปามีมาเดตามากันนี่อะลอเดกะเกบลุเกฟูลปาอากอเดวนี่ลอ